mi imamo čak klinike, mislim da su dve u pitanju, koje imaju svoje bolnice i u Slovačkoj i u Češkoj. Zašto su cene različite? Ako imate isti menadžment, istog vlasnika, iste procese postavljene, znači te su klinike postavljene procesno i svakako drugačije na isti način. Ali u Slovačkoj prosto je, znate kako se formiraju cene, mislim, bilo čega, pa i programa donacije na osnovu troškova koja ta klinika realizuje da bih vama realizovala program donacije. Znači, to su tamo trošak sam van telesne, pa tu nekih materijala, nekih sredstava koje se potroše, znači, mislim, ne znam, struje i tako toga u bolnici što se troši, pa onda trošak donorke koju će platiti. Znači, sve je to u Slovačkoj jeftinije nego u Češkoj. I onda dođemo do toga da su zbog toga tamo programi jeftiniji, povoljniji, ali ne zato što su oni loši, ne, nego baš naprotiv. Mi imamo klinike koje već poznajemo i da njihove klinike u Slovačkoj prosto imaju te iste stručnjake, istog kvaliteta, imaju isti pristup i da zaista možemo da im verujemo da sa njima sarađujemo 6 godina već sa ovima u Češkoj, zato smo uključili i njihove programe u Slovačkoj, jer su cenovno povoljniji, prosto za sve ljude kojima je to vrlo važno.